Imaynalla kasankichis llaqta masis wawa qhipanakunas ñañas chimparimuychis kay webcaps noqaypata nisqa. Unayña aparimurqaykichis kay iskay qillqasqas kay pichus umalliq kamachiq kayta munanku kay suyunchispi. Chaykuna qillqirirqanku huk saqaspi chayta wakichispataq wicharichirqanku kay corte electoral nisqaman. Chaymantaqa nuqa urak'achini kay rikurichinaypaq pichus kay candidato Tuto Quiroga kayta aparichirqa corte electoralman yachanankupaq imatachus ruwaymunan pay suyunchispi. Chantapis kikillantaq kay Rodrigo Paz, chaypis kikillantaq apachin wakichispa kay corte electoral. Chayta nuqa unay nirqaykichis imatachus mana munanichu kay qillqasqankumanta. Kunan astawan ñawirispaqa astawan tapuykunas tiyan nuqaypata. Chayman hinataq masqarini kay YouTube, chay chika podcast nisqas, chay chika televisiones informativos ni pi tapunchu tapunku nitaq kay candidatos ninkuchu imatachus ruwanqanku imaynatachus chayman hina ichapis qankuna kikillantataq nuqa hina tapukunkichis. Niraq qallarisaspa kay ñawiriyta niyman kay qillqasqata nuqa nisqaykichis imatachus t'ukurini kay suyunchispi tukuy ima ruwakusanku mana sumaq t'ukurispa. Chayman hina nuqa niykichisman unay kay Jesucristo nisqa kay Poncio Pilato yacharqa mana huchayuq kasqanta. Chayman hina Poncio Pilato tapurin runaman nispa qankuna pita munankichis kacharinayta kay Jesucristuta o kay iskay runa huchasapas nisqata. Llaqtataq nirqa kay iskay runa huchasapaq kachari y Cristutataq cruzman churay nispa. Hina chaypiqa yawarwan makin mayllakurqa kay Poncio Pilato nisqa. Chayman hinataq cruzman churarqanku mana huchayuqtaq y huchasapaq runastataq kacharirqanku. Imaynatachus kay llaqtanchispi kacharinku iskay runasta. Nuqa niyman ari kachariychis ma huchayuq kaqtin pichus wañuchin, suwan, llullan, tukuy ima ruwanku chaytaqa mana kacharinankuchu tiyan. Hunt'achinanku tiyan huchasninta hisp'ana wasipi ch'atananku tiyan. Chayman hina nuqa nini kay Boliviapaqa tukuy runas maqanakusanku. Iskayman tukunku manaña uklachu Bolivia iskayman lluq'e paña. Chayman hina uqnin mana kay tutuy wicharichinanchis tiyan sumaq payllanq'anqa uqtaq nin mana kay Rodrigo wicharichinanchis tiyan. Chayman hina kay redes socialespi chay chika willaykunas urqumusanku. Runaqa chay uyarispa man nimayqan ladoman riy atinkuchu imarayku mana ñawirinkuchu kay wakichiyta. Kay plan de gobierno nisqata mana ñawirinkuchu. Paykunaqa imachus nin runamasin chayraykus ari chayta nin chayraykus qatinanchis tiyan nin. Uqtaq nin mana kay hina llulla kasqa kay ladoman rinanchis tiyan. Mana hinachu. Qankuna ñawirinaykichis tiyan kay plan de gobierno kay iskay runaspata. Chay ñawirispata qankuna chiqllanaykichis tiyan. Mana runamasisniyki ni wayqayki ni ñañayki niqtin mana kayman chiqllananchis tiyan mana qankuna ichapis kay ñawirispaqa yachankichisman astawan imatachus ruwaymunan. Chayman hinataq qankuna chiqllanaykichis tiyan. Chayman hina tukuy suyus qhawamusanku Boliviata. Boliviataq
manaña iskayllamanchu akanaqakun. Tukuy ladoman akanaqakun. Campuman, hatun llaqtaman, chayman hinata maqanakunku, ukkuna ninku campu runas, ukkuna ninku noqayku hatun llaqtamanta kayku, qankuna huch'uy llaqtamanta campumanta kankichis, chayman hina campu runataqa graveta imatapas hina sarunku, mana yachayniyuqtaq hina. Noqa niyman, niraq hatun llaqta kasaqtinqa kay ciudades ninku niraq kasaqtinqa tukuy llaqtas campulla kaq. Tukuy maypichus hatun llaqtaman tukun kay hamurqanku kay español llaqtanchisman, chaymanta pacha rikhurirqa hatun llaqtas. Hatun llaqta karqa kay Potosí, maypichus tukuy suyusman sirqanku, chay hawa suyusmantapas hamurqanku imarayku qolqolqarayku, chayman hina hatun yanchay. Chayman Sucre, chayman La Paz, chayman hina 9 departamentos ruwakun. Tukuy kanchis campesinos, pitaq nisunkichis chay noqa ciudadmanga, ya tatayki campumantaqa campesinollata kanki ninaykichis tiyan. Kikillan kanchis. Pichus kay iskayman tukuchiy munan suyunchista, pay atipawasun. Payqa munasqan ruwanqa tukuyninchiswan, qankunata qatirinkichis oveja hina, t'ukurinaykichis tiyan. Chantapis nin llaqtasmantaqa nin hatun llaqtamantaqa huch'uy llaqta masistas ninku. Mana paykunachu huchayuq, ni masistas, ni evistas, ni pi. Paykunaqa masistas ichapis karqanku, imarayku qillqakamurqanku chay partiduman. Imarayku ichapis kasuy munarqanku, ari kay hina waqhina ruwanqa gobernunchis sumaq llamk'anqa noqanchis chayras qankuna yanaparqankichis. Chay suwa runata pantarpan, tukuy ima ruwarpan. Chayman hina mana qankunachu huchayuq kankichis, pichus pantan chaykuna huchayuq. Masistaspis kaychis, ADNspis kaychis, imapis kaychis, pichus wicharin gobiernoman chaykuna huchasapas kanku. Qankuna mana pantanaykichispaq uqtawan, chayrakus noqa mañaykichisman ñawirinaykichista, ichapis qankuna ñawirispa astawan t'ukuyniyuq kaspaqa nimuwankichisman, astawan yuyayniyuq kaspaqa nimuwankichisman mana kay hina pantasanki nispa. Qankuna mana ñawirispaqa mana imatapis nimunankichischu, kikillantataq kunan. Kunan mana ñawirispa, mana nima ruwaspa qankuna qhatirisankichis. Chay hina rimamunku, chay hinata tukuy ima munasqaykichista uyarinkichis, qankuna yachankichis suwa kasqanta qhatirillankichispuni. Manachu t'ukuy atinkichis mayk'aqkama hina waqcha wawas kawsasun. Hatarikunaykichis tiyan, mana q'aspiswanchu ni ima ni macheteswanqa, yachaywan hatarikuna tiyan. Kay saqasta ñawirina tiyan yachay hunt'achinanchispa kay umanchispa. Chayta noqa mañariykichisman. Chantapis kay noqa tapuriykichisman. Boliviapaqa mana ima ruwankuchu. Phisqa wata gobiernopi kanku, imatachus ruray munarqanku, chayta rurarqanku, manataq tukuchinkuchu. Waq gobierno yaykullantaq imatachus munan, chayta ruwanku, nitaq tukuchillankitaqchu. Sapa kuti chay. Qankuna imata ruwankichisman suyuykichispaq. Nuqanchis hatarikunchis hap'ap'unchay, hatarikunchis llank'amunanchis tiyan. Chayman hina niraq llank'aq rispaqa, umanchistaraq simp'akunchis, ullanchiktaraq chaypi mayllakunchis, much'ikunchis, tukuy ima. Kikillantaq llaqtanchis, llaqtanchistaqa ñankunas sumaq yachinanchis tiyan. Wasi hampinas sumaq yachinanchis tiyan. Wasi yachaykuna sumaq yachinanchis tiyan. Chantaq hatun wasi yachaytaqa sumaq yachinanchis tiyan. Tukuy ima sumaq yachinanchis tiyan. Manataq chayta ruwankuchu gobiernos.
ni agricultura ni imapi ruwankuchu, ni achaypi ni hampipi ni imapi. Chay kananpaqa waq kanan tiyan, imaynatachus empresarios tiyan privados kikin kanan tiyan tukuy bolivianuspata empresa privada hina. Chayraykus ñuqa tapuriykichisman, maskhatata qankuna sapakilla qonkichisman. 20 bolivianos, 10, 5, 3, 2, un boliviano. Un boliviano hasta waqchawawa pichu ñanpi mañakun qolqa hasta chay qonman un boliviano kaspaqa. Imapaq sumaq yachinanpaq. Mana estadochu, sino empresa privada. Estado llank'anan tiyan astawan hatun ruwaykunaspi. Kay huch'uy empresaqa llank'anman chaykunaspi. Mana wawas onkonankupaq, mana wawas qhipakunankupaq wasinkupus sapan, pichu onqosqa wasinpi chaypi hampinankupaq. Chay maskataqa qankuna qonkichisman sapakilla. Noqa wakichisani chay ruwayta. Kay pichu wicharanqa kay gobiernoman chayman rikuchinaypaq. Mana noqa rimallanichu. Noqaqa wakichisani yanapanapaq gobiernota. Ichapis qankuna ninkichisman, sonserasnin rimamusan, mana. Chayraykus tapusaykichis maskata qankuna qonkichisman. Maska atinkichisman qoyta. Sapakilla, sapawata. Chayta nimuychis. Chanta noqa kay sagasta, kay qillqisqasta niman, kay wakichinku kay Tuto y Rodrigo Paz, nikichisman maypich noqa tapukuni astawan. Mas k'arisunqa kay Tuto Quiroga ima ruway munanchus kay llaqtanchispi. Chayta mas k'arisun chanta qankuna ninkichisman, mana kay hina chayqa pantasanki niwankichisman. Noqa chayraykus tapusaykichis qankunaman. Mas k'arisun kay maypichus qillqisqa chayta kay qawasankichis. Mas qillqisqa kaypi karisan chay chika. Chantapis ñawirispa ichapis qankuna sumaqchik llankichisman uq runata. Mana chanta ninkichisman, mana yacharqanichu hina kasqanta, mana qankuna ñawirinaykichis tiyan mana pantanaykichispaq. Pantaspaqa mana kusachu kanqa. A ver, 1, 2 sina, mana pasaniña sina. A ver, aquí, ya, ñawiripsaykichis, nin. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI. El FMI es el organismo internacional del cual Bolivia es uno de los dueños, que tiene un rol fundamental de apoyar a los países para mantener la estabilidad económica y ayudar a salir de las crisis económicas como las que atraviesa Bolivia. El único organismo que en la actualidad puede darle un préstamo a Bolivia de libre disponibilidad y de una magnitud importante entre 2.000 millones, 6 veces cuota Bolivia, 4 millones, 12 veces cuota. Ya, chaytaqa noqa yachani, pero manataq ninchu kaypi maska watatachus kay hina qolqe hunt'ananchis tiyan sapakilla. Mana ninchu. Mask'ani videosta mana ninchu tapunku. Nitaq ninchu kay tuto ari kanqa pisqawatapaq pisqawata gobiernopi kasaq chaypi hunt'achim. Qosacha kanman. Mana pisqawatallapaqchu. Payqa pisqawata gobiernopi kanqa ari kay hina chika qolqawan sumaq gobernanqa noqanchismantaq manus saqirpawansi maska watata iskay chunka, 15 chunka watasta. Qankuna pisqa wata sumaq kawsaymunankichis 15 chunka watatataq waqcha hina kawsaymunankichis. Chayta tapurikunaykichis tiyan.
Chayraykus noqa tapurikuni. Paynin $12 millones akusaq nin. Uy, maesqa kanman 12 millones qankuna kawsayniykichispi rikurqankichis chay chika qolqata. Noqa nini, imatataq kay Banco FMI ninmi, chay mañan qolqay manunanpaq kay tutuman. Maskhataq kanqa interés chay manukuymanta. Interés kanqa fijo o variable, chay nimunan ichapis kay killa kanman interés 3%, qhipankilla 5%, qhipankilla 8%. Chayta tapurinanchis tiyan, mana yachanchis. Maskha watapaqtaq kanman chay manukuy, manallataq yachanchischu. Y presidente kanman chay maskha watapitaq kay manu qolqeta wanchisman kay Banco Mundial. Maskha watapitaq, ari kay wata qusayki o qhipan wata qusayki mana yachanchischu. Chantapis noqa tapuykichis, chayraykus kayqa tapukunaykichis tiyan. Maskha watapaqtaq kay manukuy. Yachankichis chayqa nimuaychis. Mana noqa munaymanchu Bolivia astawan manuman tukunanta. Imarayku orunchistapis ñapis llanqankuña, niraq kasaqtin orutaqa llanqankuña, astawan manu. Pichus kunan wicharinqa gobiernoman astawan ch'ampaman yaykunqa imarayku mana orunchis kanchu oruta llanqankuña. Qhawarimuychis qankuna chay willaykunas kay televisionpi, YouTubepi karisan, chay chika. Chayta tapurikunaykichis tiyan. Chanta kay Rodrigo Paspa noqa kikillantataq ñawiripusaykichis maypichus paykuna imatas ruwaymunanku kay mana qolqiyuq paykuna mana mant'akunqankuchu. Chaymahina tiyan imatachis ruwanqanku paykuna. Chayta noqapis tapukullanita mana qankunana yanapaymun mana. Noqa ñawirini chaymahinachik llasaqcha pimanchus noqa yanapaymunani. Chaymahina qankuna t'ukurinaykichispaq apamusaykichis kay mask'asaq paki Rappi 15 nin chunka pisqayuq Rappi. A ver. Tapurikunaykichis tiyan. Ama qhipakuychis mana ñawpaq hinachis kunan internet yaykuytan chay rato tukuy imatapis yacharpanchis. Qankuna mana hina chayta ruwasankichischu. Kunan página 15. May página 15. Kay. Nin. Políticas y estrategias. Política y estrategia para las dimensiones estructurales. Política 1. Implementar un nuevo modelo económico basado en la retribución fiscal 50-50. Ya, chaytaqa umaypi hap'ini. Chanta tapukuni. Kay suyunchispiqa tiyan 15 llawarayllus kanman hina. Ya, imarayku paykuna nin tukuy impuestosman tukuy imamantaqa tantasqankuman qolqetaqa 50% estadopaq kanqa, 50% kanqa regionespaq nin, llawarayllhuspaq. Suyunchispiqa tiyan 15 nirqaychi, zona andina, zona subandina y zona valles orientales. 15. Noqa nini 50% manta kunan 15 manchu ponga maskhata. 15, 15, 30, 45, 5% qhipakunqa pitaq chayman. Chayrayku chayta tapukuni imayna kanqa chay qolqay 50% chay 15 llawarayllhuspaq. Zona andina, zona subandina, zona valles. Maskhata qonqa pitaq qonqa
Masca pitaq chayta qhawanqa, pitaq yupanqa masca qolqechus kanqa manachus, pitaq chayta tapukuni. Chanta chay ruwananpaqqa wakichinanku tiyan willayta, kamachiyta, ruwankuñachus manachus chaytapis tapukuni. Chanta pitaq qhawanqa chayta hunt'akunanpaq, chayta nuqa tapukuni kay umaypi, ichapis qankuna mana tapukunkichischu. Chayman hina kay ñawirispa imachus kusikuni kay ñawirispa, mana kanchu mañakuy. Huk ladupiri mañakuy tiyan, kay tutuq gobernunpiqa asqa qullqi mañakusunman, chayqa mana kusachu. Chayman hina mana niymanchu kay wakichiy sumaq nis mana, sapa wakichiy tiyan pantaykunas. Chay pantaykunasta nuqa tapumusani. Ichapis qankunapaq mana pantaychu, nuqapaq ari pantaykunas, imarayku mana tarinichu huk sumaq willayta ninawanpaq, mana kay hina kanqa, pantarpasanki nisawanman mana. Chayta chayrakush nuqa tapukuni. Chanta kunan dólar masqa kanqa, chaytapis ñawiripusaykichis qankunapaq kaypi nin, a ver, bolsin. Kayqa. Establecer un tipo de cambio único y real y flexible. Durante la crisis de los años 80 se implementó el sistema dinámico Bolsin que permitirá que el tipo de cambio vaya fluctuando en función de la inflación internacional, nacional de oferta y demanda. Este sistema funcionó muy bien durante 20 años, hasta que el MAS decidió fijar este tipo de cambio. Ya, chay imanimunan. Kay época sartenga 7.90 sina carga $1. Paykuna yaykunqanku chayqa dólarqa mana 7.90 llapichu kanqa, ichapis 8, ichapis 10, ichapis 12, k'ayapaq kunan kanman 10, k'ayapaq kanqa 15, minchapaqtaq kanqa 14 o 10. Wicharin hurak'an imarayku. Mas kasunachus rantimunanqa, chayman hina wicharinqa. Mana nipimunanqachus dólarta hurak'anqa. Oferta y demanda nikunchayqa. Chayraykush chay sistema de bolsin imarayku. Ichapis Argentinapi, ichapis Uruguaypi astawan rantinqanku chaypi wicharinqa. Mana rantinqanku hurak'anqa. Ichapis Boliviapi rantisan niraq Argentinapi rantimunanqankuchu, ichapis Boliviapi asqa rantimunanqa wicharillanqataq. Mana rantinqankuchu, entonces Sudamericapi dólar hurak'anqa. Chayraykush niykichis, dólartaqa nuqanchis kallpata qonchis, mask'aqtinchis. Estados Unidos pega mana maqanakunkuchu bolivianumanta, mana ninkuchu bolivianuta munani, pesos boliviano munani, mana nispachu maqanakunku. Hina maqanakunkuman chayri nuqanchispa bolivianunchis wicharinman, kallpayuq kanman, imaynachus dólar. Chayraykush chayta nin. Kunan kay Rodrigo Pazpa qhawarisun imaynachus kanqa. Qankuna yachanaykichispaq página 16 nin. Chayman rinay tiyan qankuna ñawirinaypaq kay videota. A ver, 16, a ver, pasaniña sina. Estrategia 9, 16. 16 estrategia. Aquí está. Estrategia 9. Creación del Fondo de Estabilización Cambiaria para unificar el tipo de cambio a partir de los recursos de libre disponibilidad, negociando con el banco, con bancos multilaterales el alivio de los flujos de salida de divisas por las renegociación de deuda externa y nuevos recursos provenientes del programa de sinceramiento
patrimonial de bienes en el país o en el extranjero, exterior. Chay imanimunan, paykunaqa mana wicharichinqankuchu imanachus evocarqa 790 kikillantataq apaykachaymunasanku dolarta, mana kanqachu kay tutu kiruqa imaynatachus bolsin nisqapi. Cosa kanman kay Rodrigo Paz, mana nimanchu mana. Kikillantaq imarayku mana bolivianunchis kallpayuqchu kanqa. Kallpan huch'uyallankapuni. Hatunman tukunman kallpan chayri cosacha kanman. Qankunaman chayraykun chiqllarinaykichis tiyanqa mayqanchu sumaq qankunapaq chayman hina qankuna chiqllanaykichis. Kunan risaq página 15 maypichus kay tutu llank'aymunan organización tiyan kay Hawasuyuspi sutikun ONU hakuna riqsinkichischu manachu kay la gestión por resultados parte del concepto de que todo lo que el sector público hace debe enfocarse a lograr resultados que beneficien a la población, partiendo de un plan con metas concretas tanto anuales como de mediano plazo. Esto se trabajará desde el inicio del gobierno para que el presupuesto 2026 se apruebe, iniciando la implementación de GPR, la Agenda Nacional, la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible, con los cuales nos identificamos plenamente. Estos objetivos que se traducen a 169 metas, las cuales serán parte del plan operativo de mediano plazo que se elaborará en el gobierno. Kayqa mana sumaqchu imarayku kaymanqa qolqakunantiyan suyunchismanta Argentina jurak'an kay ONU nisqamanta jurak'an chantapis qankuna masq'arinkichisman kay Agustín Laje nisqa chayqa sumaq yachan kay Agenda 2030 nisqa imaraykuchus mana sumaqchu noqanchispa chayta masq'arinkichisman chayman hina astawan yachankichisman imarayku unay ichapis qankuna mana rikunkichikchu ichapis mana yachankichischu kay Perú suyupi karqa ONG maypichus kaykuna Agenda 2030 llank'arinku chaykunaswan rirqas chay suyuman warmista manan onqukunanpaq inyecciónpi hina churaq kanku imapaq chay mana indios niwanchis mana indios kananpaq chayta ruwarqanku paykunaqa chinkachiway munanchis chayraykus mana nuqa munanichu kaytaqa chayman hina qankuna yachanaykichispa astawan chay Agustín Laje astawan sumaq kay Agenda 2030 man nisinkichisman qankuna yachanaykichispa imani munanchus chayta mañarinkichisman chantapis qhawaychis chay video La Sangre del Cóndor nisqa kay YouTube qhawarinkichisman imamantash chayman hina qankunapis sumaqta purispa ichapis chanta mana munankichismanchu kayqa mana kanchu kay Rodrigo Paz
kay ruwayninpi niyman mana kanchu chayqa, mana kanchu. Kay Tutu Quiroga imarayku Estados Unidos kay kawsakun chayman hina payqa munan kaytaqa ari. Ma ñuqanchis tiyakunchischu Estados Unidos, tiyakunchis Boliviapi. Chayman hina nillanitaq chayman hina nillanitaq payqa propiedad popular nin. Kay propiedad popular kay página 27 masq'aripusaykichis página 27 18 pi karisanchis kuna yachinaykichis imani munanchis página 27 propiedad popular ichapas qankuna kusisqas chayta suyarisankichis mana nuqa kusikunichu chaymantaqa imarayku t'ukusqa ichapas qankunapaq mana kikinchu ichapas qankuna astawan t'ukurinkichis ichapas chayman hina qankuna ninkichisman ma hinachu kasqa waq hina kasqaqa ichapas ninkichismi chayman hina astawan ñawirimunaykichispa kunan ñapis charisanchisña kayqa nin propiedad popular nin queremos convertir al pueblo boliviano en el dueño de nuestras empresas nacionales. Para eso nuestras empresas deben pertenecer de verdad, no meramente en lo teórico, a los bolivianos y no a los gobernantes de turno que saquean las empresas con taladros, con sobreprecio, compras fantasmas de Entel o gigantescos costos recuperables para empresas extranjeras. Eso pasa cuando lo que es del pueblo lo maneja una rosca masista. Mana masistallachu apaykacharqa unayqa tukuy pichus yaykunku presidentes man hina ruwarqanku mana evollachu mana chayman hinachu nisani mana Evo yanapay munasanchis mana huchayuq Evoqa mana nuqa niymanchis mana nispa chaymanta nin el valor inicial de una acción título de propiedad al arrancar este programa estará alrededor de unos 1.500 que serán entregados a cada ciudadano para que de verdad sean propietarios de lo nuestro y agentes económicos activos. Mayqanchus chay empresas kay YPFB, Entel, Endesa, Boa, Comibol, Ferrocarriles, chay chica, pitaq kay rantinman kay título propiedad nisqata tukuy pichus a ver kanchis pichus kanqa chunka kanchis niyuq watas tukuy runas chayman hasta pataman rantinkuman imataq nuqapaq mana sumaqchu paykuna nisanku nuqanchispata kay empresas nuqanchispata chanta imarayku paykuna mañawasanchis $1.500 acaso kay $1.500 chay chika runas kanchis kanman Castilla gallupi nisaykichis 16.000 millones de dólares kanman chay chika qolqeta imapaq munanku acaso chay chika qolqewan ninkuman watijman ruwasanchis YPFB Entel mana kanchu chayta ruwasunchis Endesa mana kanchu chayta ruwasunchis Boa mana kanchu chayta ruwasunchis chay qolqewanqa ninman ya entonces anticus noqa chay título de propiedad taqa niyman pero kay empresasqa kanña entonces imapaq kay qolqe mañasan kay empresasqa noqanchispata paykunaqa munanku título de propiedad qoyta paykuna qillqachunku qowananchis tiyan mana mañaspa qolqeta paykuna imapaq mañasanku kay 1.500 kay 16.000 millones de dólares imapaq kanqa mayman apanqanku chay qolqeta piman qonqanku imata ruwanqanku chay qolqewan chayta mana tapurikunkichis qankuna mana kanchu chay empresas ninkuman chayri ya entonces ruwasunchu chay empresas ya churana qolqeta ruwanapaq ninchisman chanta kaqtinri
Cancuña, YPFB, Entel, Endesa, Boa. Cancuna riqsinkichis chay empresas. Entonces noqanchispa munanku kanantaqa chay título de propiedad. Qonawanchis tiyan mana mañaspa ñuq pata qolqata. Chayta tapurikunaykichis tiyan imapaq mañasan chay chika qolqata. Chantapis nin kay kaypi nin la mejor manera de evitar que gobernantes le roben al pueblo es que el pueblo sea dueño, que tenga la propiedad. Chayrex qonawanchis tiyan chay títulos de propiedad ninku mana ni mata ni más qolqe pagananchikchu tiyan chay mantaqa imarayku tiyanña chay. Este nombre está es el nombre de estas acciones será propiedad popular, nin. No serán transferibles en un inicio para evitar que se pueda dar una concentración de propiedad en pocas manos. Chayqa mana cosachu imarayku noqa niyman. Ichapis noqa chay mana qolqaykanchu, ichapis bankuman riman mañakuq 1500 noqa munayman 20,000. Banco mana qoanqachu 20,000 taqa 1500 título de propiedad kaqtinqa. Hasta munanku qankuna yachankichis. Wasis mañanku, garantía tukuymá mañanku. Chanta ichapis qolqay munani mana kapuanchu vender pay munani ma atinichu imarayku. Kaypi nin mana atinkichismanchu. Imarayku nin ichapis qankuna ranqay munankichis uk runa rantinqa paylla astawan qhapaqyanqa. Democracia charika sanchisqa. Runa imatachis ruwaymunan ruwachun ari. Paytaq chay yachanqa ranqayta mana ranqayta chay título de propiedad nisqata. Chayrex noqa tapurikuni mayman saqemunqa chay qolqeta chay 16,000 millones de dólares nisqata. Mayman apanqa. Chayta mana tapurikunkichikchu. Chayqa mana kanchu kay Sergio Paz, Rodrigo Paz ni Rodrigo Paz ruwayninpiqa mana kanchu. Mana nimanchu ari paypis chay chika qolqay mayman apanqa mana kanchu kaypi. Kay Tuto Quiroga kay qillqasqanpi tiyan. Chanta tiyallantaq kay a ver, página 55 man apasaykichis. Kanay tiyan apurallata sino maqankuna qhawankichischu kay videotaqa hatun kaqtinqa huch'uyachinay tiyan. Qankuna mana allquymunankichu ni ñawiriymunankichu qankuna uyarisqasqa ni killasta ruwaymunankichis mana qilla runasmi tukurpankichis. A ver, imarayku hina noqa rikuchishaykichis kayta qankuna yachanaykichispaq kasqanta. Ichapis ninkichis mana maymantachu urqumun chaytaqa mana qankunan corte electoralman rinkichismi chaypi tarirpankichisman. Tukuypaq kasan tukuy qhawarinaykichis. Ma atinkichis chayqa kay canalnipi tiyan chay churana chaskispi chaypi saqisqa karisan. Chaymanta hap'inkichis internetman churankichis chaywanqa chay rato qhawarinkichis. TikTokpipis wicharichisaq TikTokmantapi pichus qhawarimunan chayqa kay YouTubeman hamuchun chaymanta qhawariytawan ñawirichunku. Ama qillakuychischu niraq kay chiqllay chamusanchu aqllay chiqllay nikun. Chayman niraq chamusanchu. Chayman hina qankuna wakichikunkichisman pichus gobiernoman wicharichiymunankichis. Aquí, a ver, kay piscina. A ver, niñez, kaypi.
Ajá, ajá. A ver, che, esa niña sina, a ver, suyariwaichis. Kay... Ajá, Ari, kaypi, niñez. Se debe garantizar que las niñas y niños tengan acceso a todos los derechos fundamentales, ¿ya? Nin, el principal derecho que debemos garantizar y mejorar es el de la educación con la publicación de notas y exámenes, ¿ya? Vamos a terminar con la impunidad que se tiene con los casos vulnerables de derechos niñez, de los derechos de la niñez. La impunidad se cambiará por una justicia ágil, imparcial, ya, chaitaps kichisma. Las políticas de salud que proponen apoyar a que se pueda mejorar la salud de los niños y mejorar sus niveles de nutrición. El gobierno trabajará de manera conjunta con CAI, ONG, para prevenir la violencia y crímenes contra los niños. Kaymanga, gobiernoga, qollankata qolqeta. Chay qolqetaga mana fiscalizakuy atinchu nitaq impuestos pagankuchu. Imapaq qoyta munan, imarayku mana chay warmisqa qonchu chay qolqeta kay ONG qonanpaqri. Warmismanga ya yanapay munan chayqa ya kay qusayki qolqeta kaywan llank'akuy imatapis imapaq kay waq runasman qonqa waq suyusman hamunqanku llaqtanchisman munasqankuta paykuna ruwanqanku nitaq fiscalización kanqachu nitaq impuestos paganqankuchu chaymanqa qolqeta qurqunqanku gobierno chayman astawan suwaranqanku qolqeta imarayku mani pi fiscalizay atinmanchu kay ONG kayta qankuna ñawisankichis mana ni atinichu sutinta imarayku propaganda chayqa mana noqanisaqchu imapaq apamunqanku chay noqanini apamunqanku chaytaqa chay ONG chayman qolqe suwasqankuchu ranqanku urqunqanku imarayku mana fiscalización kaqtinri nipinqa chaynin suwanki chay ONG man qonki pininqa ni atinqachu kay programa de Rodrigo Paz mana kanchu chay imachus tiyan paypata kay Rodrigo Paz página 15 man risun niñez página 15 5 a ver 15 página 5 5 mana kay 19 pantarpani kay 19 sina yuyasqayman 19 5 política página 5 estrategia 5 kaya mejoramiento de la calidad de vida de los sectores vulnerables de la sociedad. Mujer, niño, niña, adolescente, población LGTB, personas de la tercera edad, personas con capacidad diferentes y animales. Kaypi mana ninchu apamusaq ONG chayta ruwanankupaq hark'akunankupaq mana kanchu. Kay tuto quiroga llapi tiyanchay. Kayninta suwanqa qolqinchista. Qankuna munankichis chay, qankuna ñawirichis, qankuna chikllarinaykichis mayqantachus munankichis. Chanta kay página 22 tiyan página 22 21 22 página política 12
anticorrupción, reforma del régimen penitenciario con el objetivo primordial de la reeducación y reinserción social de los reclusos y la disminución de la criminalidad. Kaypi ñawirinkichikman imatachus kayta ruwanakupaq ruwanqanku. Kaypiqa tiyallantaq, kaypiqa leyes tiyan, mana kanchu imatachus ruwanqanku, mana kanchu. Ichapis pantasaniqa kuna qhawarispa ñawirispa ninkichisman tiyan, mana kanchu anticorrupción kallpayuq tiyan, challitalla. Kallpayuq kanman kay Rodrigo Paz kaypi. Chanta tecnología, ari kaypi tecnología tiyan, tiyallantaq kaypi tecnología tiyallantaq. Mana nimanchu nispa, mana tecnología kanchu nispa. Tiyan, kay página 15 kasan kay ñawiripusaykichis 19, 17 y 15. Tecnología. 15. 5. A ver. A ver. Aplicación de tecnología blockchain en los procesos de contratación pública y en el uso de contratos inteligentes para eliminar la discrecionalidad en todos los procesos de compra pública. Kay tukuy kay ruwayninpi kanqa tecnología, implementación de un sistema digital asignado, implementación de un sistema digital de asignación de compras públicas. Kay tukuy kay ruwayninpi tiyan estrategias kay tecnología. Kaypi kikillantaq tiyan, mana nimanchu mana nispa. Kaypiqa tiyan ashka, mana nimanchus mana nispa viviendapis kaypi tiyallantaq. Tukuy ima tiyan, ashka tiyan de blockchain niyallantaq. Tukuy kay ruwaymunanku chayta qhawarimunkichisman. Imataq mana cosachu kay tecnología. Tecnología cosa, mana nimanchu mana nispa. Kay España suyupi no tiyakuni, kaypi yachani imaynatachus ruwaymunanku Boliviapi kaypi ruwasqaña. Kaypi imachus pantasqa, maypichus nin qan cita previa urqunayki tiyan, mañakunayki tiyan qan ruwanaykipaq tramiteta citata nin. Yaykuyku aplicación tiyan kay teléfonos, kay hina teléfonospi tiyan aplicación maypichus qan yaykunki, sutiykiwan, número de carnet, teléfono, correo electrónico, tukuy ima churanki. Chayman hina mañasunki clave PIN. Chay claveqa urqunayki tiyan gobierno qosunan tiyan. Chaywan yaykunki. Chaywanqa maymanchus yaykunmunanki corte electoral, certificado, maymanpis yaykunkiman chay clavewan. Yaykunki, maypichus pantanku. Mana urquy atinkichus citata. Chiklanki nin, kay cita waq runaña hap'ikun. Patiqman chiklanki, kay cita waq runaña chiklakun. Mana atikunchu urquyta. Qan rinki oficinaman ninki mana atikunchu, rikuchinki imatachus pay mana, pay chay runa nin mana, sitayuqtapuni qan sitayuqta nuqayku runata imatachus ruwaymunan kaypi ruwayku. Mana sitayuqtaqa mana nimatapis ruwaykuchu nispa. Chaymanta nuqa nini, imarayku hina. Kay empresarios paykuna chay rato yaykunku nuqanchista mana atinchishchu. Chaypichus llank'anku chay funcionarios nikun. Chaykunaqa movilsitun chaypi phullakusanku, mana kanchu cita ni pi runaman qunkuchu, mana llank'ankuchu.
chaypi pantanku. Ichapis chay mana kanmanchu Boliviapi cosachakanman. Chantapis pichush mana kay aplicacionesta apaykachay yachanchu. Chaykuna oficinaspi kanan tiyan kay funcionarios yanapanankupaq. Chay kanman cosachakanman, chaypi pantanku. Chayman hina kunan kayta noqa saqsaykichis ñawirikunaykichis sumaqta, chayman hinaqa kuna chiqllaychis. Ama chiqllaychichu noqa imatachus niykichis chayrayku. Ni pin niwaq runa nisunqachis mana kay hina kanqa, mana qankuna ñawirispa, t'upurispa sumaq chiqllaychis. Qankunamanta, qankuna chiqllankichis chayqa, ichapis cosa kanqa. Qankuna runa masiykichis uyaris chiqllankichis chayqa pantankichismi chaymanqa wicharichinkichis uq runa mana yachayniyuqta, mana qilla runata, suwa runata, llulla runata, chayman hina watiqmanta wakcha wawas hina kawsasun kay suyunchikpi. Mana chayta munankichis chayqa, qankuna ñawirispa sumaq chiqllaychis ama qhipakuychischu. Qhipakunkichis chayqa kasuspa runa oveja hinallapuni mani hayk'aq hatarikunkichischu. Wakcha wawallapuni kankichis paykunata sumaq mikhusqa, sumaq p'achasqa qhapaq runas wasisniyuq, autosniyuq tukuy imayuq paykuna purinqanku. Ñuqanchis hina purinapaqqa yachananchis tiyan pitachus chiqllananchis tiyan kay gobiernoman wicharichinapaq. Chayta niykichisman chantapis tapukuni chayta ichapis qankuna yachankichis chayman hina qillqarimuychis waq videopi tinkusun kay kamalla waq videopi kama llaqta masis allin pachi